Bismillah, Assalamualaikum, saya Dr. Omar. Pada hari Jumaat ini saya nak menceritakan sedikit mengenai perjalanan waktu saya hafal Quran dululah. So pada waktu umur saya 10 tahun, ayah saya hantarkan saya kepada sekolah tahfiz di Bangi. Nama dia Madrasah Tahfiz Al-Mustafawiyah li Tahfizil Quran. Tapi madrasah tu sekarang dah tak ada dah. Disebabkan ada hal tertentu yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya duduk tahfiz daripada umur 10 sampai 15 lah. Alhamdulillah dah khatam Quran, dah habis sampai 30 juzuk pada umur 13. So 10 sampai 15 duduk tahfiz, habis hafal Quran 30 juzuk alhamdulillah pada umur 13. Dan hanya pada umur 25 tahun lepas saya ambil syahadah. Syahadah ni adalah di mana seseorang itu tasmi' Al-Quran 30 juzuk dalam masa sehari, baca daripada memori, daripada ingatan, tasmi' kepada seorang guru Quran yang juga hafiz Quran. Dan benda tu saya buat selepas saya habis belajar, selepas saya habis belajar medical degree lah. Selepas saya habis medical degree, saya masuk tahfiz lebih kurang 6 bulan, saya syahadah, baru saya masuk kerja. Dan total duration yang saya ambil masa untuk hafal Quran daripada 0 ke 30 waktu umur 10 sampai ke 13 ialah 2 tahun 6 bulan 2 minggu 2 hari. Sebab waktu tu saya masuk 2009 bulan 10 dan saya habis hafal waktu tu pada 2012 bulan bulan 3 rasanya. Ya. So bila kira daripada situ 2 tahun 6 bulan 2 minggu 2 hari. Dan waktu saya hafal Quran tu saya hafal buta lah, maksudnya saya hafal tanpa tahu makna. Dan hanya waktu umur 16 waktu saya ambil experience, saya ambil subjek bahasa Arab, dan waktu itulah saya mula belajar bahasa Arab. Dan dari situ baru saya dapat tahu maksud Al-Quran satu persatu. Dan waktu tu juga umur saya 16, saya belajar tafsir Al-Quran daripada Ustaz Noman Ali Khan yang Bayyinah TV. Yang dia orang Pakistan tapi based in US. Jadi the main bulk of my knowledge of the Quran came from him. Jadi I highly recommend that all of you watch Ustaz Noman Ali Khan dekat Bayyinah TV. YouTube ada banyak. InsyaAllah. Saya Dr. Omar. Follow me for more. Assalamualaikum.